paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagbara ti panawon. Saan ka unay nga umasidag kanyak ta nagbara ta bagay? No adal-alya, di kamot umasa-sidag kanya nga rod Ay, sus, anya day chay. Al-alya nga rod. Ah, Saan ka nga umasa-sidag kanya? No kaya't mau, inki agtugaw iji salas. anya salas asasawam. Ay, agkumutak man langan. Sige agkumot ka. Ano si ka lang ti makaangot. No agparwar ka itinabangsit nga ngay. Nagalas kaki din si Kabadong. Nagalas ko na mita. Ng permiti sangit mo iday. No mabayag adi ka pasyaran. Ay, saan man at tila malawlawat musika? Sinang sangitang kakiding. Saan kay dain? Di ka pa'y makapangpangan ken makaturturog. Ay, sana po no day ta sasawam. Ha? Si kakidi mo. Uray lag pa rin tumang kay day nagpakpakasi kanya. Yeah. Ay, Inteng, sa balit pa'y udmon. Ingka man agdigaws. Nagrigat lang arudan ti danom. Di guskit din ti ibagbagam. Ay, naangdod ka mo nga rod. Mapan kanto ijay waig nga agdigaws. Awanan ti danom ijawaig. Na. Narigat nga ron ti danom. Ay, nukas tamlaang Inteng. Ay, sa balit ti pagturugam. Ha? Jak makaturog no naangdod ti kaidak. Inak agapon ni ta sirok ti mangga. Ta iso ti pagturugak. Na, agbalin ka ka din akas labilit nga agapon iti sirok ti kayo. Ha? Mayat ka di ti agkumot a maturog. Saka umutot tuyang. Sanak akasken ka nga umutop itinabangsay. Apay nga rod adaras mo nga agpaypay ngay. Idi mutot ka. Di ka man. Ayon gayam, awanan ti danom ti gripo ta. Ingka kidi sumakdo ijiwaig. Ay, ada pa panak. Masapol ngayon naksibugan ti mulak. Tamangan numagangaw. Sikan ti mapansumakdo ijay waek. Anya pa'y ngay nudi kasta. Kapilitan asyak ti sumakdo Minangaro din ijay banggan. Mayak tumangan dito ya. Apa yan, Inteng? Ay, narigat mat abumbaan ti gripo. Nakidit ti danom na. Pag sidawam ka di pa ta dungo. Basta kalgaw kat kastamat. Ay, kasano pa'y itan. Ay, kapilitan amapan sumakdo ijay waeg. Ingka nga ron sumakdo Inteng. Anya, siya kapitan ti mapansumak daw. Gapo ka di ta kapitan ka. Kat di mo kayat ti sumakdo. Saan ka di nga agkasapulan iti danom? Saan nga ron na bagay ta kapitanak? No saan ka amapan sumakdo? Uray awan nga ron ti aglutluto. Ay, sikan ati mapansumak daw banang. Ay basta sa anak nga agluto, taawan ti danom. Uray awan ti mangmangan. Maray, mabalin ti makisakdo di tagripaw. Natyanan mo't maray. Awan pa'y pagdigos kaw. Kapilitan ang mapanak ijiwaeg. Ay, nagrigat kat ti kastuyan. Sapay isang ati danom no sumakdo. Tanababa mo nga rod ijiwaig. Imbaglakit din taadadanom ti ubbog ijiwaeg. No awan ngay, kasano tayawn. Jay lakaadayo na ti question. Ngam kapilitan ang mapandata o sumakdo ijay. Takasapulang ka nga rod. Sige nga rod maray ta enak ijiwaig. Sumaruno aktumot inton madamdama, maray. Saan kan nga urayon, tawan pagluto. Umuna akaw. Umay kakadimot sumakdo, manang tuyang. Isungarod anak kasusuunak iti timba. Nay, apay ngay, awan mo't karga na adanom day tatimbam. Awan mo tanti agay ayos adanom iti bulo a pagtaytayaan ti danom, manang. Anya, ay imposible nga awan. Awan, manang. Iso nga awan karga to'y timbak. Kasano nga awan? Ubingak pailaeng dita akon asumaksak daw. Ibagam kidan nga awan danom na. Ingkamot kitaan tapno mapanagnagam at talaga nga awan. Ay talaga dumano na takitaak nupod naw tibagbagam. Awan met nga
paiso ti danong nga agay ayaws. Ay, saus! Kanibusanan kadain, tapat ti danom katawanan. Ay, pakawanan na kami apo ama nagbasaul. Saan kumapay nga agibos ti lubaw, ay jakpay kayat ti maunat. Ay, kasyan na kami apo aman nakabalin amen. Ay, kanibusanan ng tilubong ko kumaray. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyaw. Ay, Ay, na. anya ka diti sasawumon, Maray. Apay nga ibagam akanibusadan ti lubaong. No awan maten ti pagluto ken inuman. San ka di amatayan ti taaw? Naa. At dapay mo't danom ijay waeg. Ingka sumakdo ah. Nagkapuak nga ron ijay. Ngam adda nagpakita kanyak. Na. Imbaga na nga awan kanun ti danaom na ibaos. Ah? Nakapangan ka ka din, iti makaulaw nga uang. Awan mo't uong ita, takalgaw mat. Ay nadidakto mga minpatpatsyan. Na. Imbaga tinagpakita kanyak ana ibuson ti danaom. Awanon. Agurigor ka ka de, Marituyang. Nan, dapadapen ka man. Saan ka mo't anabara? Napay adi mo amo, ti sasawam. Tapno mapanagnakan nyo apod no ti ibagbaga. Mapan kayo ijay waig. Ah. Awanon ti danong kunak tumag. Hay, agawid akaw tayo nakagkararag. Ay, makain-inumak ng mawandanaw. Pwede kasi magdaw. Ay, matay tayon ba daw? Natsananon ti waig. Dahil tati ko na tinagpakita kanyak. Awan kanong ti danaom. Anya nagpakita king ka? Anya nga awan ti danaw. Yung kakidi sumakdaw. Tanabanugak ang naggapaw, iyibangkag. Makitam ka day tatimba kay disdisaw. Naggapuak ijay waig. Awan ti danong nga agay ayos iti pagtaytayaan. Ay, agreeing ka man tuyang no nakaturog ka pa'y. Anya nga awan ti danaw. Natyanan ka din tautak mo. Ha? Riingam tinakareain. Ay, ingka ijay waig. Tapno mapanaknakam ti imbagak nga wanon ti danaom. Ay talaga mapanak. Tamakain inumak lao na yan. Ay, kaasyam apo ti asawak. Di na namo ti sasawin na. Pangrugyan ka da, hindi pa nagkabaw da ito. Ipakalugong kung tupay kun katitimbang awan kargana. Awan magagpaiso ti agay ayos ada nam. Pudno ti imbagan ni tuyang ko eh. Pudno nga ta. Nga da nagparangking kwa na ng ibaga. Akan ni busanan ti lubaw. Ay saan nga gulolbud ni tuyang ko ah. Ay delikadon sa amot ti mapasama kiti lubong ay. Ay apaw, kasyan na kami ah. Adda kadilakom ama inom adanom kagawad. Awan mo tandanom ijawaeg. Pudno ka di ti imbaga ni Marituyang, anat siya ng tiwaeg. Imbaga na nga da ka no nagpakita, anang ibaga, nga awanan danom tanaibos. Siyak mo tinasabat na ijawaeg kagawad. Ah, Siyak tinang ibagakan kwa na nga awan danom, tanagapuak ijay. Ngam awan na sakdok, taawan kat nga rod danom. ay kunana nga min nga da ka no nagpakita kenkwana, anang ibaga, anaibos ka no ti danom. Basta itay, nagsabat kami. Dinamag na no apay nga awan danom titimbak. Imbagak nga awan ti agay ayos adanom iti salulog abulo, kagawad. Ay, itaman pa'y nga awan danom di tawae. Ay, kasanuta yon no awanan ti danom. Adalakit mainom. Awan mo't parikot ka. Kahit kasano ti pagluto. Saan ka amadanagan? Tadi mo parikot no awan pagdigos mo. Ang kasanon nga ti pagluto. Inagto kitaan, no puno ka awan danom ijawaig. Saan ko mga into? Ingka kumaitan taado ti makasapol iti danom. Okay, kas na lang nga kapitan. Solbarak ti parikot. Ay, di ka man agsasao iti di ka sigurado. Naibaga ni Marituyang nga adda ka no nagparangkan kwa na anang ibaga anaibos ka nun ti danom. Iso nga agbaliw kan intay. Hapay kumangay. Anya ti baliwak dungo.
Day ta kinasadot mo ah. Ay, siyak paikit din ti ibaon mo nga agsakdaw. Kasanuitan ngay paray. Kung na tinagpakita ka nito yang kaw, nga umadanay ti kanibusanan. Asinaw, ti nagpakita ka ni Tuyang mo, paray. Kasano nga amulay tanang ibaga, akan ibusanan ay. Ay, puno siguro paray. Tanay, naatyanan di waeg. Sigod kahit asaan amat atyanan di waeg. Ada siguro makagapuan, do apay natsanan. Patpat simit nga da nagparang anang ibaga. Sino kumangay? Apay, di ka mamati ka nito yang ko paray. Mapantay di waeg, tapno makitam ti kinapudnaw. Ay, orayan ak dito ata inak pa'y alaan tibunin ka. Mapanta, apaman nga agsubliak dito, paray. Inak ngarot alaan di bunan ko paray. Iyawat mo man tay kaluban ko tuyang. Aday ta ti kaluban mo. Anom ti kaluban mo? Papanam, Ne, iyaw awat mo ta kaluban, ngam awan mo di bunang na. kakaluban ko ng mga main. Awan mo buneng na, idiin nala. Ay, baliwam ka di ti kinakurang ti panunod mo tuyang. Kuna madanda ni ti kanibusanan, ngam di kamit agbalew. Anya nga'y kumatibaliwak. Ay tay saludsod ko ti sungbatam. Papanam ko na. Mapan kami ka ni parinting ijay waeg. Mapan mi kitain ti danom. Nasaya at mo, tapno maimatangan nyo ti kinapod no ti imbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandanin agibos ti lubaw. Diyan nga rod bunang ko na, tamapang kamay. Ang mga numo na ni parinting ijay waeg. Na imbaga bigat yaw kukumaray, mamati siguro ni Kapitan Apudno ti ibagbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandaning ti kanibusanan. Naa. Maray, asino ka di ti ibagbagam ang nagpakitakan ka? Basta babae, isaw ti nang ibaga. Imay gimatang itay di asawa ni Juan. Imbaga na nagsabat kayo kano ijewaeg. Iso ka no tinang ibagakan ka, nga awan agay ayos adanom ijay sa lulog. Awan kano timbagbaga na adan dane ti kanibusanan. No ka di awan danom, ada ka di pa'y agbiag alaman. Anggam sa bali ti kanibusanan nga ibagbagam, marituyan. Nay, awan nga agpaso ti agay ayos sa danom. Iso apod no timbaga ni tuyang ko paray. Saan nga gululbot? Apo man ang nga asin. Ay, agore ka man. Apay nga da kasla naggaikan iti ngato ti bato. Kasla ada nakali. Agore ka man, ta inakitaan. Anya ka diti makitam dita paray. Nay, ada nakali dito paray. Agore ata ikatakman ti naigabor. Anya ti makitam ngay paray. Ada met hos, ada ikali. Agturong iti kasamakan nga agpababa. Anya, adda hos ko na. Nukas ta sa napudnaw anatyanan. Wan paray. Umay ka, ta surutan ta ti hos, do pagturungan na. Agbayad iti nangina ti akin arami dito. Para iti kaadwan, kayat na, abukuda. Saan mo nga ibagbaga nga da nagpakitakan ka amang ibagbaga, adanda ni kanibusanan, marituyan. Ay, isugayam nga wandanaw. Tada hos ngayong kaliday tingat nga to na. Impaturong day jay fispan day jay banger. Anya, impaturong da iti fish pan. Asino taking kuko iti pispan? Win nga agpaisaw. Asino nga itakin ko kwa? Ay, napatpatag ka di titarakan na alamos, ngam dagiti tattao. Namati kay laadagos iti warwaras ni Marituyang. Ngala, in kayo nagsakdaw. Inikat kon ti hos ngayon paturong na, jay pispan. Ay, kunak laki dinupon no ti bagbaga ni tuyang ka. Ay, salbag ka tuyang. Pinagkintayag nakpay. Kunak, ano na tiyanan tiwaig? Sakbay nga giwaras kay ti damag, aba kapadanag. Pinkumpay nga muna, Marituyang. Ay uwan, Kapitan, san kon nga ulitan? Imbag tanapan ni pare inting ijay.
Akin usan ngay. Pinatik ko timbaga madanda ni kanibusanan. Ay, jaski katuyang. Ay, sorry ba daw. Malain tangarod sumakdown. Awan mainom. Awan paglutaw. Ni Kapitan Enteng. Manon ngal daw, sipod simbang pa ni parenteng manipod nagseminar. Ngamjak pa'y nakitkita. Kahit pasyarum ngamin ije balay da. Sige, ngamsan pa nga ita. Ay, gayam. Saan ka di makitrabaho ka iti extension ti daycare center? Way, tay so pa'y titangdan ka. Kakaiso na nga wampay pakitangdanan ita. Alatay nakpay nga rod gumatang iti kapikan asukar kini marikwanang. Mangtad ka iti gatang kaw. Kanya, jak pala ng rugi nga agtrabaho, dumawdawat ka manan iti gatang ma. Kahit sino nga rod ti pagdawatak iti gatang kaw. Alangan mo't nga nakdumawat kini kapitan. Ay, unay na ya. Nagrigat lakit ti biyagay. Inka pala umutang tawan pa'y kwartak. Imbag ano pa utangan nakday di abaa. Saan mo nga mingaw awagan iti baak Miss, kunam. Ah. Ano may ayaw mo king ka Ayunan niya. Diyak pa'y kat inawagan ni Marikwanang iti Mace. Enteng, apay asabali mo't tanti pa nagsasaom. Wan nga ron, banang. Ta nagpanatingak ngamin, di nagseminaran mi. So akas tamot tanti boses kan saom. Ay kaya sa nabali at agimbag to na ito. Manulang aldaw, ag sublinton, ti siguro na paragsaot ka na boses ka. Agtumar ka pa'y ngamin iti vitamina. Tapno di ka nalaka nga agsakit. Enteng, kaano nga irugiyo ti kabarbaro a proyekto? Inton bigat mo't laeng banang. Nakasaw ko, nagti karpintiro. Mayat met no dumakkel ti daycare center tayaw. Ay, nagilot ngamin. Umadumat kami dan ti ubeng. Nagagit ngamin na kita naganakda nga agaramin iti... Ay. Rugyam manen ti saan ko akayat apa nagsaom, Enteng. Apaya saan mo akayat? Saan ka lingag paiso ti imbaga ka nalang da nga agaramin iti pagtugawan ti anak da? Iso nga umilat ti basita kwarto apagyanan da amin. Alangan, adi na agaramid iti tugaw ti anak da. Kat agkurang met nga ro ti pagtugawan da. Nagrigat mo't ngamin ti kanayon nga ag-request iti tugaw iti ili. Good morning, Miss Beautiful. Maray, umutang ako man iti kapikan asukar mo. Good morning, Mat, Mrs. Beautiful. Itaman pa'y nga awagan nak iti Miss. Napagtagainop ko nga main, nga da nakitak anagarum kun ka dito'y tirsina ma. Ay, una yan, Mare. Guwapo ka di matla ang tinagaram ako nam iti tagdagainap mo. Idi nakatalikaw, nagdakkel alalakay. Anya? Ay! Idi si mangaw ay sauce, nagtaor, Miss Beautiful, ang bagay kayaw. Ay, nagmayatan no kasta. Sapay ko mata pumudnaw. Wan, pumudnon tong Miss Beautiful. Ay, alaam nga roden atay utang tagur oray ni badong ka. Ay, sige, Mrs. Beautiful. Mabiit lang tayo supot ko. Malibin kakadwa. Mabalin tayo ti agawid tagsubli tayo manan itong bigat. Ay, ibati tayo talikaban tayo dito. Tasublian tayo intun bigat. Adakin ka na ita, pari badong. Saan ba't siguro, mapukaw ti alikaman nga ibating? Dumagasta man sa akiday, di tatersina ni Marikwanang, pare. Ay, ikat wala pare. Uray sagay sa tala serbisa. Pagpaikat iti banog. Ay, day taman, pare. Sigurado ang may katiban now nung makainom ta iti serbisa, pare. Kat wala pare.
Imbagla paginanaan tamat ti tumugaw sa uminom. Enteng, mapan kayo kadimanen iti aramiden yaw? Wala, banang. Masa pula malpasadagos tapno aramaten dagiti ubing. Adaman aramaten dagiti ubeng inton malpas. Pudno, takon ang banang. Mapalinpay nga aramaten dagiti naganak. Do adda angayan da a meeting. Ay, ay imbag, tana-aprobaran day ta resolution nyo. Dakkel, ti maitulong na kadagiti ubeng. Alakit ta inak naroon ta in kami manan ituloy tag trabaho. Ay, inteng. Di mo ka di urayan ni Pari Badong. Agkita kami tulay jayon banang dungo. Sana na dumagas pa dito. Sayang ba't ati oras na no umay pa dito. Ato down. Mabasatan, apok. Mabitlaan nga pong. Remedyo, tapno saan kayo ang mabasa? Sapay agsaksakit kayo. Jack makapag na ama pa ni ti balay ti karuba. Ikanak iti kaputay apaglinong ko. Una pong. Mabitlaan, tama nga laak. Oh, ato'y apong. Aglinong kayo. Tadapay papanak. Papa na, mapok. Agtudaw. Basit lang day taatudo apong. Sige, dito'y kayo pay. Agsubliak mo't lang nga dagos. Aguray ka man, apok. Agsarita tapay. Ibagam no sa dino ti papanam. Agsubliak mo't la dagos apong. Masapul asaan kayo ang mabasa. Amangan no kumaro ti sakit yo. Ne, awan mo dagiti alikamon ko paray. Di martilyaw, di kutsara. Awan mo pati siminto nga aramaten tayo nabawasan. Apay ngay. Sino nga ti nangalay di rabi pati sa magmamano ayiraw kit mapukpukaw. Ayan dan ngay. Anya nga iti aramatek, tawan mo talikamak. Ay, just kino sino tinangalala Sino nga ti nangalay ti sa magmamano ayiraw kin simintaw. Ay, madiday to yan. Saan arumbang alaan dati yero kin simintaw. Maaramat iti aramiden tayo adikir sinter dayay. Ay, masapol amamuan tayo no asino tinangalay ti alikamon kin ti yeraw. Ay, sana mabalin ang mapukaw ti alikamag paray. Nangina ti alikaman ti karpenteraw no gumatang kapay. Di kag na nagpari ba daw? Sa pulan tayo no asino tinangalay ti alikamam kin ti yeraw. Nangalam kadagitero, apok. Basta inalak dita, apong. Masapulasan kayo ang mabasa. Agaramidak iti paglinungan ta. Nangalam iti gatang mau. Saan kayo ato managare, apong? Ibagak to tinangalaak, intun malpas kong aramiden ti kalapaw tayo. Amom ka di nga ramidan, apok. Saan ka matakarpinteraw? At dalakid dito makdara postena. Ikabil kumaten ti atip na. Mabalinin. Kasano nga iti diding na? Kabilak tumat lang iti diding na ayero, apong. Adumot ti kawayan apang ikapatak kadagiti yero. Saan kanupay met anasarakan da inteng? No asino tinangala kadagiti sumagmamano ayero ken sementaw. Aramaten ti kaaduan, innala da pay laeng mat. Asino nga tati awanan puso anang ala. Ita, ni badungan tinagbulod iti aramaten ng karpintiraw. At dalatamot tao ama naging bubukod. Alaan da ti para iti kaaduan. Buwen nga rod No asino kit di Ha? Pagsasawak no maamwa. Pati alikamon ni badung ko, inalala na. Karpentero nga tati nangala. Nalabit akasta amaray. Ay, mabalin namot nga ilako. No saan man akarpentero tinangala. No maamwa laeng no asinaw, talaga pagsasawa. Inala na kidain, ti alikamon ni badung kao.
Nalpasan ti kalapaw ta, apong. Inak isubli ti inalak nga alikaman. Nagbulo na maaya kadagiti alikaman. Jack amo no asino ti akin ko kwa, apong. Anya, kasano adi mo amaw? Saan mo ka di nga impakada sakbay nga inalam? Sumipngat edin, apong. Awan tao ijay. Gaputa Jack kayat amabasa kayo. Inalaklatan Inka nga rudan isublay. Dumawat ka iti dispensar, iti panangalam. Un apong. Hangam, mga nudusaan dak. Dusaan? Iso nga rod nga isublem. Saan ko mabalin nga esublitiyero, apong? Mabasa tayo ano agtudo. Tinakaw mo ka di tiyero, abaw. Apong? Jack ngamin kayat amabasa kayo. Agsaksakit kayo ngamin. Nakita nga insubli ti Barito nga agnagan iti Carlo ti alikamon ti karpintero, kapitan. Anya, kaya't nasawain. Nakadwa na anangala iti yero kan semintaw. Dayta ti saan ko adinamag, kapitan. Saan kumutan analagay? Masapula pa ayabak na dyan nga ubing. Ibaga na no asino ti kadwa na nagtakaw. Sika man, kapitan. Ibaga namot siguro no asino ti kadwana anangala iti yero kan simintaw. Saraya nga ulila na dyan nga ubing. Wan, kapitan. Kadwana ni apong na. Adan samot kalapaw da di tabanger. Awan tumod nga min ti tanod dito. Ta ibaon ko kumaamang sukon iti da dyan nga ubing. Asino ti kunayo anang isubli iti alikamag, paray? Jay kano ulila ngagnagan iti Karlaw, paray. Anya? Ay, yawan siguro ti makan na. Iso ama pan nagtakaw. No, anak ko matanod, ta paayabak ta imbestigarak. Apay no siya kung ti mapan mangayab ngay, paray? Adakan ka, ano kayat mo, paray? Barang ibaga na no nangikan na iti yero, kan ti semintaw. Imbag ta insubli na pa ti alikamin ka. Sa pa'y binulbulod ko tar aramatak ita. Akit in ka nga rudan at imbestigarak, apama na sumangpad kayo. Ay, mabalin la ko matimang baut iti ubing ta baut kan. Ay, saan paray? Saan ka nga gar-aramin? Idatag mo kanyak, sa narumbang asaktam di ubay. Anya ti ko na maray. Jay ubay ngagnagan iti Karlaw tinang isubli iti alikamon ni Badungkaw. Kasta matimbaga ni Marikuanang Marituyang. No kasta. Saan nga rod adakas nga ubay ta insubli na? Ay, win Tano ko maagtatakaw, di na ko mainsublay. Anya nga tatipanggap day jay nga ubay. Tapay nga innala na sana insublay. Maamuan tayon to no sumangpet da ken ni Pari Badong. Napan na kanu sinukon ti ubing kay. Intaman met nga rod ijay ayan damaray. Tap numangag tanoan niya ti ibaga jawbay. Mapanta ijay daycare center. Ta ijay ka nga rod ti ayan da. Madama ti trabaho da ijay maararamay at daycare center. Imbag, ta adakan Karlaw. Asino ti nangalay ti alikaman ni Tatam Abadong. Siya, kapitan. Jack ngamin kayat amabasan ni apong ko amasakit. Amangan no kumaro, kat awan ton tikad-kadwak. Anya ti koneksyon ni apong mo, kanagiti alikaman ni Tatam Abadong. Tinarimaan ko ti kalapaw mi, kapitan. Idi ngamin nagtudo. Mabasa ni apong ko. Kahit asino nga raw, ti nangalay ti yero, kan may sa siminto. Siya, kapitan. Jayero ti inusar ko. Tapnosan ang mabasa ni apong ko. Sika, ti nangala. Uwan, kapitan. No pabayadan nyo. Awan pagbayad ko. Uray ibalod dak, tapno mabayadak. Saan nyo ko maabaybayan ni apong ko?
Nasingpit ka nga ubing, ta amom nga isakit niya apong mau. Agam amom ka di adakas ti mga laytisan mo ako kwa. Un, Kapitan. Ngam, jak ngamin kayat amapukaw ko ni apong ko. Anya ka di ti aramidak, tapno mabayadak, Kapitan. Saan ko? Napabayadan. Ta maawatak ti kasasaan mo. Bayamon. Ta nakamin nga opisyalis ti mang sukat itinalam. Ika rin, masaan mo nga ulitan, wan? Ikarik, Kapitan. Ket, uray umayak mattumulong dito'y araramidan nyo. Ididamo, kunak numanagdakdak kas tinangala iti alikamon ni Badungkaw. Uray siyak nga rod, Maray. Nasaya at matgayam ti panagpampanunot na nga ubeng. Maawatak ti naramid na. Wan maray, isuasaan kon a pinagsasawan. Idi imbagada adakas ti agala iti saan na ako kwa. Si dadaan mo't piman amadusa. Si sasagana nga agsakripisyo. Gapo iti panagayat na ni apong na. Ni Kapitan Enteng! Good morning, Marikwanang! Anya man ti aramidam dito tersinak, marituyang, imag-agsapaan nga daka ditoy, alas 7 pay laeng iti agsapa. Kat umayak agpainit tamainitan mo't dito'y sangot ti tersinam. Apay aditoy ti pagpainitam ngay, saan nga iti paraangan yaw? Kaya't kung nga rod dito'y tapno umuta nga kalpasan nga agpainit. Ay sanak nga agpautang. Awan pa'y ngamin nagbayad iti utang na. Isu nga awan na ornaw nga igatang ko iti ilakaw. Unay kakidin na ya, nakaimimot ka, kaslasaan ta nga agkumaray. Ay na marituyang, agbayad ka pa'y iti utang mo, sakbay apautangan ka manon. Agbayad akto. Alaki din, isupot mo ti utangag, taagawid akong intun madamdama, kalpasan ti panagpainit kaw, ikanak iti 1 dozen nga itlog, 2 sardinas, 6 a noodles, kapi at 3 in 1 kan 5 kilo abagas. Anya? No di nakpautangan ita, oray aglin ni patan nga kumaray, kati utang ko asigaw, lipatamon, ta sa anak tumulang nga bayad. Naa? Nagalasan ti ugalim? Agbayad ka pa'y nga umuna, sakbay apautangan ka. Ay, dagulit ka matabakan niya! Na, Kunak matabayadak tao! kaanon taw? Ento lumagtaw! Salba ka kiday! Anya, intod lumagtaw? Kaya't naasawon day ta, apa nagsasaom, at talaga nga awan planom nga agbayad. Sa bagay, 2,000 mo laki di ti utang mo Ala, saan mo nabayadan? Takas tamo lati kayat mo kat ang mapasamak. Basta aglin ni patan nga kumaray. Aregladaw! Saan ka napaganano ako maray? Kan uray saan tan nga agsarsarita forever. Saan ka mo't apagtatakunan akasarita? Di oray aging gaijay nagkaysabyag kat saan tang agpenpenansain? Naa. Anya kuma, ha? Naa! Nay, apay marituyang. Nakamisuot kamot ngay may diti paraangan may. Anya ti parikot mo aya. Ha? Masurunak lang kin ni Marikwanang. Naggapuak di ta tersina na. Kukuna nang aglinipat kami kanon nga kumaray. Taawan ngamin kano makukwarta. Imbaga na ti kasta. Adu ating bagbagana. Agpapankan ka marimilyang. Aw, interesado ka ka di adungang. Ala, ibagamlat ta no anya dayta. Asi ka kanaw kat agraraman. Ngamain, pasig akabarbaraw dagiti kawis mo. Ako namlang bak ng kalauna yun. Ay, siyempre pasig akabarbaro dagiti kawaskaw. Tadaan ako iji abroad nga agipaw-paw kat pasig ang nagpipintas pay. Kung saan laday tatimbagbagana, may papankan ka. At dapay? Ado, kunana akanayon ka iti parlaur. Ako namlan makikuntis ka iti reyna ti piyesta. Agraraman ka kanaw.
Anya. Kun adda ka no pa'y lalakay. Ha? Wun maray. Sino ka naw ti lalaki? Agnagan ka no iti aklaw. At agasabali nga ilay. Kat kanayon kayo kanungag kit-kita. Anya. Ngam ni amaray. Di mo ibagbagakin ko na asyak tinang ibaga. Wen maray. Jack ibagbagaken kwa na. Asi ka tinagipulong kanya. Iso nga ita. Likli ka mo ni kwa ng baak. Ha? Kagawad pa'y mga raud. Ngam day talamang sarsarita iti pada na ataw ti amuna. Pua! Marimilyang, anya ti ibagam ken ni Enteng. Kaya't kulaang ayuman no anya ti aramida ken ni kagawad kwanang. Apay, adda madingay naramid na kan ka? Adaw ti panagdadaal na kanyak. Kasta aya, ang awan mo't itan ni Enteng. Adda seminar da ija bagyo. Kasta gayam. Ala, baliwak to nga rod ti umay maray. Tamay mayat nga isaw ti pangibagaa. Ta isulakat nga rod ti kapitan. Sige, Mare. Ang anya aya ti madingay naramid ni Mari Kwanang. Imbaga na nga da kanu lalaki, ngagnagan iti aklew. Ha? Yakto pa'y am-amaw, da ita nga aklew. Aklew! Wan maray, awan to pa'y am-amok, ngagnagan iti aklew. Hanggang talaga adyak kayat da ita kay naramid ni Mari Kwanang. Iso anas ka na makasaritak ni kapitan, ta isuro na tinasaya at nga aramida. Ala, addakan ka no iso ti talkem. Ang talo nga aldaw ti seminar da. Mamuan maray, makaurayak. Ala, nana to yan. Agmerienda ka lang na. Tanaimas day ta tinapay aginatang ko ijay Teresena ni Nana Kwanang. Naimas ngagpaysaw. Ay na, ana. Saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina ni Kwanang baak? Ngamain sa urday kay. Saor? Wun mag... Apay, di yumadlaw, ano gumatang kayo iti asukar, wun no asain, kat kurang titimbang na. Ay, kasta aya nana. Jakmat nga minadlaw. Wun, expired pa'y dagiti da dumaala ko na, ngam ila ko na lata. Ay, awan mo't kitdit nagatang ko kankwa na nga expired, nana. Ngam siya namin adon, iso asaan ako na gumatgatang kankwana, ha? Pagan ano? Ne, apay ngay akas lakaguram itan ni kagawad kwanang. Idinto ta iso ti best friend mo. Saan kami best friend? Kumari kami lang. Kanyak kayat nagiti bagbaga na iti kakarupa na. Ha? Chismosa na iya kagawad. Pwa, kagawad pa'y mga raud. Uray si kantupay. Dati bagbaga na may papankan ka. Ha? Anya timbagbaga na, nana. Adda ka no boyfriend mo iday. Ngam kwarta lang ti kayat nakun ka. Agraraman ka kanungamain. Anya? Ha? Nangalaan na iti kasta nga ibagbaga na? Kasta ti kunana. Ket ado ka no ti utang mo. Gaputaday tala ka no umut-utang ti aramidam. Tapnulaang adda maitid mo ijay boyfriend mo. Anya? Nagalasan? Pano? Baluak? Ngam never anak boyfriendak. May salang ti lalaki nga inayat ko. Awan sa bali, no diday di asawak. Ay wun, ana. Kasta ti bagbaga na kanyak ni Kwanang baa. Ket sinarsarita na dayta kadagitin na asidagken kwa na akakaaruba na. Ay, nagalasan? Sana pudno dagitim bagbagana. Iso atima ko na. Saan kan amap-mapan ijay ayan na? No gumatang ka. Mapan ka iti sabali nga store. Ay santayon agumatgatang ijay tirsina na. Ngamain nagalas ti ugali na. Wanan nana. Jak ammo nga adugayam ti sinarsarita na may papankanyak. Angam saan matapod no? Iso nga ita. Siya kong tigayimyaw.
Liklikan niyong dayjay akwa ng baa! Ape, adi ka makatal na tuyang. Kanayon ka rumwar. Rumwar ka man na bigbigatan. Anya ayati problema ba daw dakes ayano kanayo nakarumwar? Wen ata imbes nga agdalos ka dito'y balay. Wen no aglaba ka. Ngamday tala mapanmakis istorya ti amaw. Kahit man ano, Kastalatan dararamida may tinal daw. Idinto ta siya, kanayo na ka mapanija bangkag. Kanayo na ka mabanlag. Ngamday nakpay mailutwan mo't iti kanay. agluto ka ah. Apay asyak ti paglutuam. Di agluto ka numabisin ka. Ay nagalasin ti ugalin. Hala, ingkaglutan. Sa mga anak, sakbaya mapanak iti bangkag. No kayak mo ti mangan, di agluto ka. Katsi ka ngay, saan ka nga ro din amangan? Ta importante king ka, ti mapan makikaaro ba? Sa nabalikan niya ka, tapag meriendaan dak iti balay apapanak. Ay nagalasin ti ugalin. Makasarasarak kantungatan iti kasta nga aramid mo. Oy, Marimilian, si kamot day tamasabat ka, oh. Naggapuam. Awan bibiyang maud no sa dino tinapanak. Apay adamagam, tapno adamanan ichismis mo kanya. Ha? Ay, day. Awan inchis-chismis ko kan ka, Marimilian. Ay, awan panawon ko, makisarsarita kan ka. Ditakan, di ka kaya pakasarita. Che! Ay, Marimilian, mabit lang. Apa yun? Anya ti basol ko kan di Marimilian. Hoy, Ana, dumagas ka man pa dito tersinak, ah. Saan na, nana? Diyak kaya ti gumatang dita tersenam. Apay ngay. Inakon, awan oras ko ang makisarsarita itikas kada kayo. Apa yun? Anya tinagbasulak ka ni Ana. Apay adi inak kaya takasarita. Awan ka no oras na makisarita kanyak. Awan mo't amok ama di nga inaramid ko kankwana. Nay, marikwanang. Nakatapaya ka, mate. Apay, anya ti parikot mo? Ay, pampanunutek lang noan niya tinagbasulak kada Ana ken Marimilyang. Taapay meten akas laadda madi nga inaramid ko kada kwada. Ay, kat no inistoryam ka no nga men, ani Marimilyang kat naki-boyfriend iti agnagan iti Aklew. Aklew? Anya day tanagan? Kasla italaang ang mangagkaw. Ay, jak mo maray. Basta kasta kano ti imbagbagam. Anak ki boyfriend ni Marimilyang iti agnagan iti Aklew. Ay awan imbagbagak akasta. Ken maysa, anya nga iti bibiyang ko no maki-boyfriend man ni Marimilyang. Ay awan bibiyang ko, biyag na dayta. No kasta. Ulbod dagit imbagbagan ni Marituyang kan ni Marimilyang nga imbagbagam kanaw. Awan imbagbagak amadi maipapan kan ni Marimilyang. Ken maysa, pulos asaan ni anapagsaritaan ni Marimilyang. Uno ora asino man. Ay, tadyak kaya ti kasta. Narigat ti makabasbasol, maray. Ngam, mas dawak, tadagayam kasta aparikaw. Ay kahit, anya nga rod ti aramida, maray. Payabak da Marituyang ken Marimilyang iji barangay hall. Tagsasarita kami ijay. Huwag gayam. Inakasarita ni Ana. Taapay nga oray isukat liklikli kanak. Mga no pinadpadakis nakmat ni Marituyang ken kuana. Adda posibilidad na akas tamare. Ngamen, kanayon ni Marituyang ijay balay daana. Nasaya at adda tayo amen. Adda dagiti kakadwa kakagawad ken dumapay. Tapno denggen dati pagsasaritaan tayo. Ken adda akmet ditoy amakidengeg. Ita, kayat ko nga umuna ni Marimilyang nga agsao. Kalpasan na agsaumot ni Ana. Kasanumot nga men, kagawad kwanang. Kat ko na ni Marituyang, nga imbagam ka no nga aglalalaki kat Aklew tinagan jay lalaki.
Ni kaanuman, jak inaramid ti kasta. Kat syakmat, imbaga kano ni nanakwanang, aga po iti boyfriend ko kat nagado ti utang ko. Tapno lang ada maitid ko iti boyfriend ko. Agayat na asawan, kukwartaan nak lang ti lalaki. Ita, Maritoyang, anya ti makunam. Ala, sung batam dagiti imbagbagada. Adda ka di kasta sinasaritak maipapan kadakwada. Adamot! No adda. Sige. Ibagam no anya nga aldaw. No anya abulan. No anya nga oras. Kan, no sa dino, tinangibagaakan ka. Ijay tirsinam ah. Adda ka di ebidensyam. Akas tati imbagbagak. Ipakitam. Kat no adda, pues, agmoltaak iti may sa baboy ang mapartay. Kat pagsasangwan dagiti opisyalis ti barangay, kan dagiti umay nangimatang iti daytoy a panagtutungtong. Ha? Ngam no awan maipakitam nga ebidensya, akas tati sinarsaritak, maipapan kada marimilyang kan ana, pues, sika ti agmulta. Ha? O anya, adda ka di maipakitam nga ebidensya, Marituyang, apinadpadakos ko da marimilyang kan ana. Ah, ay, kwamaray. O anya, adda ka di ebidensyam. Tano awan, talaga asikat ti agmulta iti may sa ababoy. Ay di ka lang matitigra. Namulta ka man nun, iti 1996, gapu iti kasta nga ramid mau. Itata 2025, mamulta ka man ay. Ah, ay, kwabadong. Agin lalaing mo na jakwa ng baak. Ala, sulbaram na itang naramid mau. Awan bibiyang kulitan. Ay, badong. Ay, ila ko mong dagiti kalding mo. Tapno adda paggatang ko iti babaw. Anya, ay bitugang kantupay, salbag ka. Ay, badong. Pangalaak ngay iti babaw. Ay makamu ka. Awan bibiyang kuking ka. Katapno saan ako na may raman. Pumanaw ako dito'y balay. Inakang naay, di kalapaw, iji bangkag. Naimbagay na natal natin, panunod ka. Ay, badong. Tulungan na ka di. Ay, makamu ka ni tibiyag mo. Awan bibiyang kuking ka. Tangay awan mo't manaknaka mo, abakbakitan. Ditakan! Marimilyang, pangaasim ka di at tatulungan nak. Tasaanan na patuluyan ni Marikwan ang timulta. Saan ama balen? No anya ti napagsasaritaan iti barangay hall, iso ti masurot. Kan may sa, nagdinamagang ti panangdadaal mo kanyak. Nakababainak iti kasta nga inaramid mo. Katapno mapunas na ita sinarsaritam, naskan amamulta ka. Ngamaray, ay ikwa nga may. Ginurak ni Marikwanang, tagayam aramid mo laang ti amen. Ala, agmulta ka, tapno agnakam ka. Agnakam ka abak-baketan. Awan bibiyang ko kan ka, nana. Ti may sapay adakas na. Nagdinamagan asya kat pagkukwartaan naklang ti lalaki. Tadayta tinapan mo inwarwaras. A pinagparang mo a nagtaod dayta kan ninanakwanang. Tagayam, sika tinangar-aramid. Ay, kwa ana. Awan pagmultak ababawi. Remedyom sana mabalin adi ka agmulta. Nasken nga agmulta ka, nanatoyang. Tapno agnakam ka. Inikanda ka iti 2 weeks. Amang iremedyo iti multa, Marituyang. Ay, mabalin ka day nga ibabawi mong timultak, maray. Ay, sana balay. Agbalbaliw akaw. Ha? Gaputad di mo kaya ti agbayad iti ado nga utang mo dito tersinak? Pinadpadakes na kon? Tapno laang ado ti makigayam kan ka? Ay, kuamaray. Ay, agkumare tamad. Iso apakawanan na kuman. Ay sana mabalin. Agmulta ka kidain. Taday ti maiparbang itikaskan ka. Ay, pakawanan na ka di amare kwanang. Ay, sana na maulit tayo. Sana na talaga. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?